أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد مسيب جلب تدب كلك وود من هدراد اندار من اندر أدنى اللهم min salmini on ka kikiɗe meɗen ɗo ka julirde meɗen masjid ibadur rahman e nder laken Belgique, ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo, ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Belgique, alluwa suma e meɗen wuwngal ngal ñande be ñande à partir de 19h30 heure de Paris. Haray hande kadi en futti ka ɓawo mboɗo ɗo fi en yewtu ko yowndiri fi dina meɗen kon en weltike en weltanike Allah. Hande ko tala wasi, hande woni 15 lewru sumaye. Ya Rabbi, an newnan ɗo men hoori ɗe balɗe 15 ɗo jaɓan men, toran men torike ma kadi newnan men luttuɗe ɗen kadi torike ma kadi ya rabbal alamin rinɗin men e natugol yiite jahannama ya rabbal alamin. Musidɓe meɗen duhiɓe e suddiɓe kala kaɓe wawi wonirde e adna Allah fou, marɓe andeji ɓen fou ya rabbal alamin ittanɓe andeji. Kala ɓe jogiiɓe nawnaji nawnuɓe ɗe nawnare ma kala haraynani naw kala ko ɓe nawni kon ko ammari cellal dikkinanɓe ɓe ya rabbal alamin. Musidɓe meɗen jogaɓe ka meɗen jonnituɓe hoore maɓɓe ɓe hottaka ɓe ngure maɓɓe hara ko ɓe hisuɓe ya rabbal alamin. Yo Allah moƴƴinan en meɗen leydi lagine ndin, innaka ala kulli shay'in qadir. Jogiiɓe anniyeji moƴƴi fino lagine wawata moƴƴirde toriki Allah yo Allah ɓeydu wonde ballo maɓɓe. Wano fodirno ɗen musidɓe noon hanki en yewtuno nokkeli 32 ma ɓuri ka du'awuji jaboto. Hande ko yewteten ɗo ko fi imanu. On nana ɓe na emba kaari no mari imanu, ma ɓe na kaari mara imanu. Ko honɗum ɓeydata imanu, ko honɗum ɗuydata imanu. Ko ɗen toɓɓe ɗo yewteten ɗon en ala junnude ɗe. Alhamdulillahi ko andintingol tum ko ɗum e woni yewtirde nafi ɗuɗugol gandal kono ko yiɗugol. ɓayne laaɗo sallallah alih sallam e maki ballighu anni walaw aya, yettinanela hay so tawi ko aya goto. Ɗiɗi kadi Allah daali fa zakkir, o inni wo andintin fa inna zicra tanfaul muminin, andu andintingol ngol nafay gomɗinɓe ɓen. Yo Allah waɗon ɓen gomɗinɓe ya rabbal alamin. Waɗa golle men en fopp hara ko fi makko wonnen e gollirde, wo'ina golleji meɗen ɗin yiingo e nani e shirku e bid'aji. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. Toɓɓere aranere ko ɓeydata imanu goɗɗo taallumul ilmu nafi, ko jangugol gandal wondungal e nafay ngal maka gurdan, nafa ma kadi ka mayde. Ala ko ɓeydata imanu goɗɗo numéro 1 ɓuri andugol dina makko kan jangugol ko nafatamo ka gurdan makko e ka mayde makko. Seede muɗum ɓurna ɗon ɓe maki man arada dunya fa alayhi bil ilmi, kala falaɗo heɓude gurdan moƴƴay yo jangu. Wa man arada al akhira, kala falaɗo lakara kadi fa alayhi bil ilmi, hara yo jangu. Porto ɓen kamɓe ɓe ƴetti ka adna. Wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilmi, kala falaɗo gurdan moƴƴan e lakara moƴƴo wo fa alayhi bil ilmi, haray ko ɓe o janga. Ko ɗum ɗo ɓeydata imanu ma on, okkay ma kulol Allah, imanu ma on ƴawa. Sen daari kadi aya adiɗo tippade on ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam, aya on innano yoɓe ɗaɓɓu jawdi, ɓe innano yoɓe hajjoy, ɓe innaka yoɓe hooru, ɓe innano yoɓe ittu zakka, ɓe innaka yoɓe darnu suudu, ɓe innaka yoɓe jongbu, ɓe innaka yoɓe jokku ennam. Ko ɓe inni ko iqra, koɓe jango. Si a jangi musidɓe julɓe tedduɓe, sa jangi a heɓay diina, sa jangi a heɓay gurdal labaɗam. Portoɓe so yi hande ɓe moƴƴini avion je, ɓe moƴƴini téléphone ji, ɓe moƴƴini batoje, ɓe yehi ka kammu. Hande a nodday goɗɗo hara hiɗo yiɗinre ka téléphone. Hande ni miɗo jooɗi ka juulirde masjid ibadur rahman laken ɗo, ko fanɗi o ko fanɗi ɓuri yimɓe wulure hara hino sutilam. Ɓeɗo fopp yi'oya ɗum ɗo ko komi yewti ɗo e nder minute goto. Adna Allah fopp les 5 continents ko honɗum waɗi ɗum ɗo ko gandal ni. Enen kadi sen jangi en waway hewtugol ɗo ko ɓendi ko ta'allumu en ilmu nafi, jangugol gandal nafaygal. Foti ko gandal ngal no ngal woniri wo, koye arabu, koye français, koye anglais, koye espagnol, koye dutch, koye néerlandais, koye pulal, koye soso, koye maninka, kala ka jangata fa alayka bil ilm. Jonnay ɗo misal gotal mawɓe meɗen yo Allah yaafoɓe ɓe fatike. Paykum maɓɓe fuɗɗino jangude arabu, on sari ko wiyete ka meɗen ko madrasa.
mawɓe go multi ari yeeti ben pay kunkun wondema pay kunkun naati janngugol madrasa yoɓe tongan kun yoɓe raɗo kun yoɓe piikun wata ɓe jonnu kun ɗum ɗo yoɓe yaltinkun ka galle ko honɗum mawɓe ɓen jaabino ɓen mawɓe ɗon ɓe inni hande ka adna on fewndi ɗo goɗɗo hay si tawi hara ko ñande yaagal o jangi ñande gongal nafoyaymo hande kum pay kun no tawa e imamu ɓen ka meɗen leydi lagine hiɓe tawa e ardi ɓen ka meɗen leydi lagine hiɓe tawa e waɓe jentede ɓen ka meɗen leydi lagine yo Allah yaafo mawɓe faatiɓe ɓen ɓeeɗa kadi sansana ɓe ide maɓɓe on innahu waliyu zalika walqadiru alayh ɗum ɗo noon haray hollade mi innade haray yitta yette jalloɓe yoɓe yewɓe jangoya ñanne yagal na ɗum woni komi faandi bi ma'ana gandal ka jangiɗo joni mo jangiɗo économie mo woni ɗo médecin jo mo woni ɗo avocat jo mo woni ɗo tappo ballon ɗo mo woni ɗo ingénieur je mo woni ɗo joni maçon jo menuisier jo plombier jo kala métier ji ɗi janguɗa ɗin fop ɗi nafete ka nder dina ma si tawi hiɗa wonde imanu billah na innugol ko en fop meɗen yahi yew hunjoyɗen qur'an ɗum na tun kono e woɓɓe wonan en ka qur'an woɓɓe wonana en ka hadis woɓɓe wonana en ingénieur bâtiment woɓɓe wonana en avocat ɓe woɓɓe wonana en juge ɓe woɓɓe wonana en médecin ɓe woɓɓe wonana en infirmiére ɓe hara kala ka immorɗen hiɗe mari toon goɗɗo wiyayɗo la ilaha illallah ko ɗum ɗo woni pinal ngal ko ɗum ɗo woni faamugol ngol ko fii honɗum si a woni julɗo a hunjiki qur'an a woni imamujo ka juulirde a to jina e darrugol suudu si tawi noon joni en mara darnoɓe ka leñol meɗen ka diina meɗen a ƴettoyay ɓe wona toon ɓen si tawi ɗo joni en inni goto wata jannguɗo médecine e hinle ɓeygu ma o jibinayi ɓeygu ma nawnayi ɓiɓɓe ma ɓe nawnayi a nawnayi a yahay ñawdo yoɗa hande kadi ɓe wona julɓe en accay ɓe janga ɓe noddana Allah ka ɓe woni toon ka ɓe woni médecin ɗon ɓe wona e noddana e ɗon Allah goɗɗo wawi jangude ɗo médecin ha o foora woni ɗo hara kanko woni honno directeur hôpital ɗo kanko décidata hande kadi ko feƴƴata toon mo wawi ƴettugol ɗon infirmiére ɓe hara ɓe waɗa e fular hara ɓe tiggoto nder toon dernière décision on ko kanko artanta kono so tawi en fof en dogi ko inneteɗo ñawoɓe kadi ɗen hani heɓugol ñawoɓe juge ɓe hara ko gonga tabitata si ɗum heɓike joni ko ɗum hatta joni ñawiroye to deftere Allah ma sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam findine hakkille meɗen ɗen an julɗo imamujo so heɓi probléme jo a ƴettoye avocat a ƴetta e ñamakala si tawi noon en inni janngugol ñamakala yagal avocat yagal hino harmi ko defandugol fenade la ɗa wawi defandude gonga nda rewano joni musidɓe meɗen toñe ko fewndi ka meɗen si tawi haɗa mari droit net hiɗa jangguiɗa humpiti fi muɗum a waway defandugol sa tappiɗo kadi porere nden ha nantina woni stade au niveau international hara fima wolete ɓeyna e o de ko julɗo ko ibrahima o wiyete ko boubacar ko abdoullahi ko ahmad haray c'est une fierté fi wonande dina kan ko teddugal molanagal no ɓeyna le joueur le plus célèbre le plus payé du monde entier dans l'histoire du foot ɓeyna tigi tigi on ko julɗo machallah on ƴettiɗon joni kono salaire hum makko gotum betɗon tigi tigi on itta julɓe wonɓe Europe ɓen fof e soñja yande weñande fi sabilillah fi juulirde taallumul ilmu naafi janngugol gandal wonnugal e nafa ko an janggata goɗɗo no wawi janngude qur'ana joni o gollitiroya ka harmi karama ko batini goɗɗo no wawi janngude ɗo joni wona ɗo joni docteur jo o wona ɗo joni o noddana Allah ka woni gollude ɗon haray tun kulpiji ɗin fof ko anniye on ɗo jokki ɗum woni toɓɓere aranere ko ɓeydata iman goɗɗo ko ya janngu gandal wonnugal e nafay ngal maka adna ɗo nafay ngal maka lakara toɓɓere ɗiɗa ɗe ɗen ma'rifatu asmaullahi l husna wa sifati andugol inɗe Allah ɗen anda kadi sifaji makko ɗin ɗum wawete ɓeyda inde ko yen andu Allah ko adi en rewdemo sen andama ko honno wawetemo rewde nelaɗo sa sallam maki kala hunjiɗo inde Allah ɗen fop o mana majje ɗen fof o naata e aljanna andugol ɗen ɗon anda mana majje gollitira ko ɗe wi kon ɓeydante iman ko ɗum woni toɓɓere ɗiɗaɓere nden toɓɓere tataɓere nden ko ɓeydanayma iman ta'ammulu siratu nabi sallallahu alayhi wa sallam ko taskagol gurdan nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓe ko honno nelaɗo fewno ko adoɓe jibinede ɓay ɓe jibinama ko honno ɓe wuriri famille maɓɓe on ko honno ɓe noddira ko honno ɓe nulira ko honno ɓe noddirani ka dina ko soñjaji honɗum e honɗum ɓe soñji e ndu ko honno dina kan sakitori janga ɗum taskoɗa wajitoɗa ɗum ɓeydante kadi imanu ta'ammul janga tasko
nelaɗo waɗama ambargoji, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe heɓuno ɓiɓɓe jeeɗiɗo, worɓe tato, jiwɓe nayo. Oɗa ko Abdullahi e Ibrahima e Algasim, oɗa ko Zainabu e Fatima e Ruqayya e Ummu Kulsum. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ne jogino bappiraɓe 12 ɓe jogino yayiraɓe 9 ko jeelo natno ka dina, ɓe jombuno rewɓe 12 ɓe accituno ma ɓe accitano. Tasko ɗiɗo sonjamo ɓe naɓi on ka da'awa, julɓe ɓen ko sonja kon. Janga ɗum ɗo, taskoɗa ɗum ɗo kadi ɓeydante iman. Ko ɗum ɗo woni toɓɓere tataɓere ko ɓeydata iman goɗɗo. Toɓɓere nayaɓere nden ko honɗum ɓeydata iman goɗɗo. Ta'ammulu mahasinu dinil islami, ko taskagol jikkuji moƴƴi ko dinal islamu jogi kon. Jikkuji moƴƴi ɗi l'islamu jogi ɗin, tasko ɗin ndara so tawi hiɗa jogi sifa majji. Sa jogaki sifa majji, etoɗa an kadi wona wona sifa ɓen. L'islam no inni wujjatake, fenatake, jattatake, kansatake, toñatake, ngasidantake. Ɗiɗo fop taskoɗa ndara so tawi ko ni wonirno jikkumaji ɗin. Ko fiyon ɗum l'islam innani goɗɗo wata o finu, ko fiyon ɗum innani goɗɗo wata o wujju, goɗɗo wata o haaso. Taskoɗa ɗi fo pourquoi l'islam wi'ani ɗum ɗo? L'islam inni ya moƴƴo e kala, ko inni ko woni julɗo ko on yurmeteɗo kawtal muɗum, ko woni julɗo ko on hisuɗo, ko on mo julɓe ɓen daɗi, ko on mo yimɓe ɓen fappo daɗi, bone ɗengal makko ngal e bone jungo makko ngal. Taskoɗa ɗiɗo fop anda ko woni mahasinu dinil islami. Sa taskiki ɗiɗo, ɗum ɗo kadi wawete ɓeydande imanu ma on o towa. Fiyon non imanu on no wayi wona bourse on, c'est dino wayi wa honno devise on. Ƴaway tippoto, ƴaway tippoto. Ɗiɗi wonɗe wodde ɗo no en heɓi ɗi nayi, ɗiɗo fop ko ɓeydayɗi iman. Jowa ɓunkun e sakkitoron kun ko qira'atu siratu salaf hazihi l umma, ko jangugol gurdan moƴƴuɓe adiɓe ɓen e ɗeɗo mofte sallallahu alayhi wa sallam, sahabaɓe ɓen e tabi'ina en e tabi'i tabi'in. Ko honno ɓe wurirno, kamɓe ɓe ngureji maɓɓe, ko honno ɓe wurirno e kawte maɓɓe ɗen, ko honno ɓe wurirno kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko honno ɓe wurirno hakkunde maɓɓe ɓe wona julɓe ɓen, ko honno ɓe wurirno ka julde maɓɓe, ko honno ɓe wurirno ka korka maɓɓe, ko honno ɓe wurirno ka hajjuji maɓɓe, ko honno ɓe wurirno ka sadakaji maɓɓe, ko honno ɓe wurirno gollodiral ngal hakkunde maɓɓe e yimɓe ɓen. Taskoɗa ɗum ɗo kadi, janga ɗum ɗo, a anday pellet ko an e ɓeele darnidoyte yawmal qiyama, hara on fop moɗon yiɗon faala aljanna. Sa waɗi ɗi piiji ɗo jowi, bi isnillahi ta'ala imanu ma on o ɓeydoto. Yo Allah ɓeydan en imanuji meɗen ɗi ya rabbal alamin. Toɓɓe nayi kadi ma jowi ko ɗuydata imanu goɗɗo. Hara ñande be imanu ma on ko ley tun wona yarde, ko moyen tun o wonata place. Ara nun kon ko aljahalu, ko majjere. Neɗɗo so woni majjuɗo, o anda dina, o anda no wurira, o anda no maya, hay e hunde ko o andi e dina makko. Sa nangoniri e makko ɗo juuso amma o anda. Sa innimo ɗo yo addane ɗo hadiseji jowi o anda. Sa landike mo tugale julde o anda. Sa landike mo tugale korka o anda. So landike mo ko honno tugale farillaji salligi o anda. Farillaji longal o anda. So landike mo joni farillaji makko ɗin ko honde tuma o laɓana siko sonnajo o anda. Sa landike mo kala ko landiɗamo ko yoniri fiyakuji dina o anda. Oɗo ko honno imanu makko ɓeydirta. E hille bandiraɓe tedduɓe, neniraɓe tedduɓe teddirɓe liɓe, hiɗon teddi. Kotiraɓe tedduɓe teddirɓe liɓe, wallahi ko on tedduɓe, ɓi tedduɓe, ɓi waliyaɓe. Sen ƴetti wanowa bandirawo an e kotirawo an, heɓaɗo e nder fulawa nder, ka tawata hay welo wata hewtoyde ka makko. On Allah ƴetta mo naɓa mo Occident Europe, ƴetta mo naɓa mo États-Unis d'Amérique, leydi ɓurdi mawnude e leyɗele ɓurɗe jogagol doole fewno ɗo. O yaha to wura ton ha wowlira anglais, tigi tigi on wa américain jo, hara wuuɗay anglais. Ma goɗɗo immo yaha France, o wowlira français wan wa Emmanuel Macron. Ma o immo yaha Chine, o wowlira ɗon chinois wan Xi Jinping. Ma o immo ɗon o yaha Japon, o wowlira chinois wa chinois wa japoneɓe ɓen. He wakkilare molanande waɗi. No wodi fewon ɗo musidɓe meɓe wolayɓe Turk, si ɓe wowli tirkire nden a sikkay ko tirkiɓe. No wodi wonɓe Allemand wowlayɓe doccere nden a sikkay ko Angela Merkel. Ɓeɗo wakkilare waɗi honno. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɓeɗo ɓe waway wowlugol ɗi haalaji ɗo ñande wotere la. Yontere wotere e nder lewru wotoro e nder hitande wotere ko jogande ma hitande nawri dow ɗi haalaji ɗo ɓowrata ka ɗengal.
a jangi haala goɗɗo ko a muyna ka leydi ma fopp wowlata ka iwdi ma fopp wowlata ka leñol ma fopp wowlata a waawi a jangay a winday a wowlay ko honno ronkirta faamugol diina ma faamugol ko honno juulirte ko honno ittirte zakka ko honno horirte a wakkilaaki woni a yiɗaari woni a faalaaka woni sa décidi tun wallahi a waaway vouloir c'est pouvoir si a décidi tun a faalama wallahi Allah wallete hoore muɗum ñande be inni Allah ñande be mi heɓay bindol ñande be binta wadde bindi ɗiɗi ñande be inchallah dalle 24 heures mi jangay bindol gotol e nder hitande amari bindi temettati e capanɗe jeego 360 lignes hitande haray boni wallahi nde bonani haray a gañi ka a perdi wallahi haray a gañi e nder duuɓi ɗiɗi hiɗa jogi 720 lignes e nder duuɓi joyi haray a tawama e karamakoɓe jabotoɓe lande ɓe a tawama defte naɗe fof ɓuri ɗo 600 page sa heɓi deftere nde 600 page defte fiqhu ka goɗɗo wawata famude diina muɗum nde ɓurata 200 page 300 page e nder hitande wotere ina nde hitande ɓe mi heɓa deftere wotere nde mi wawi haray woni karamakojo hay sa jannoyaari woɓɓe go mi wawa jannude hoore ma janna ɓiɓɓe ma janna ɓe ma kono sa ronkani ɓiɓɓe ma hay juuso amma hay juulirɗi ɗin haray ko honno innata haray kon ɗoni wakkilare nde haray hino fanɗi ɓeyde wakkilade no tawa kadi ko ɗuytata iman goɗɗo ɓaawo majjere nden al ghaflatu welsinagol négligence hiɗa yiɗi ka ɓernde yo kono ala wakkilade sa yi janguɓe hiɗa yiɗi ɓe hiɗa teddini yo kono ala yahude kaɓe woni e yahude ton sa yi janguɓe mbayanaji ɗin hiɗa weltori yo kono an kadi ala ƴettude ɓe umtorike ma wi yeeji ma nenirawo bandirawo kotirawo ƴettu seeɗa janga ko kum fanɗi o fewno ɗo technologie on développike ɗawa jangude ka téléphone ma ɗawa jangude par ligne ɗawa karamakojo o fiinama a registra heɗoɗa ɗum ɗon wallahi sa décidi tun a waway heɓugol sabuna so yi goɗɗo ara ga décida wona ɗo duuɓi letto fi ha heɓa kaydi na e nder ñande wotere o heɓata kaydi kono ɓe jonnamo négatif o waɗa recours ɓe jonnamo négatif o waɗa recours ko ɗon o gerrata e muɗum ha ñande go ɓeyna o heɓi kaydi o heɓi carte séjour ñande go winna ko hendike nationalité heɓuɗo nationalité ko ñande wotere la ko wakkilare molanande ko ɗum haɗi wakkiloɗa ɗum ɗa kadi si goɗɗo ari ɗo o wakkilike ɗo ha o darni suudu o wakkilike ha o hajjoyi o wakkilike o naɓi mawɓe makko ɓen foppo hajju o soodi tereji o soodi hectare ji o darni Konakri o darni Fouta o darni Lambaji o darni Kabele wakkilare ɓurata ɗum ɗo ko ɗum haɗi wakkilorano gad fi dina maka kori ko fi ka landitoyteɗa ka gaboru Allah landitoyta ko makko honɗum hanno darna suudu ko ɗum hanno soda hectare ji ko ɗum hanno soda auto ko ɗum hanno waɗa ɗum ɗo ko landitoytoma ko man rabbuga ko hombo jeema hiɗa andi ɗum ma dinuga ko ɗum woni dina maka hiɗa andi man nabiyuga ko hombo woni annabajo ma hiɗa andi mo ma qiblatuga ko ɗum woni qibla ma hiɗa andi ɗum ma kitabuga ko ɗum woni deftere ma hiɗa andi ɗum ko ɗum malaika ɓen ɗiɗo landitotoma ka qabru ma munkari e nakkire ɓe landitotolam ɓe landitoma ɗiɗo sa jaabike ɗinɗo haray a malama si ɗiɗo woopi haray on tigi naji perdi ko tawata hande kadi alaka reparo yo Allah dandu en perdugol sitta perdugol aduna e ɗi perdoygol lakara hiɗa perda aduna ga goɗɗo wallitoma immitoɗa kono musidɓe bandiraɓe tedduɓe mo perdi lakara haray o perdi ha hande en yiyaari yahuɗo arti mo be men fewon ɗo sa ƴetti mama soroɓe ma tato ɓaawo hay goto ala ila ɓe maayi ɗum neeɓi han joni ɓe ka gabruji maɓɓe en anda ko honno ɓe woniri ton yo Allah taw hara ko e jam enen noon lawaki tawogoy sumaye no fewniri hande ko balɗe 15 hiɗa wawi récupérude ɗo bakkatuji ɗi wannoɗa tuuba ruttoɗa sadakaji ɗi a ittano itta junubaji ɗi joginoɗa tuuba inna yo Allah accane ko welsindinoɗa récupéra ko majjonoɗa anda ɗaɓɓita ɓeyni ya eto wona gando ma jangowo ma yiɗɗo ɓeɗo ma landotoɗo kono wata wono jooɗa ɓo sakko taweɗa e halkaɓe ɓen yo Allah dandu en perdi embasi goɗɗo wuuri duuɓi 40 o hunjaki juzu amma en mbaraymo mari golle si goɗɗo heɓi duuɓi 60 o anda hay ko suratu jeli woni e nder Qur'an hara no hersini dey sitta hersa kan adna ga di wirtere nde lakara yawmal qiyama si goɗɗo heɓi duuɓi 40 o mantama ala ko mara e jawdi ko kamɓe woni accanteɓe ɓen hara o mara hadiseji 10 nelaɗo o anda kono nelaɗo sallam wuriri o anda ko tuma ɓe nela ko nde tuma ɓe faati hay hunde ko andi e gurdam maɓɓe haray no hulɓini dey mi sikka haray o a heɓi goɗɗum e hoore o aduna e hille Allah landitoytoma fi aduna ma on fop ila arɗa e aduna ko honno o feƴƴiri
mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴina e gurnanji meɗen ɗi ko ɗum wiyete alghaflatu welsinare nden wal iradu e ɗura gongol kadi wan nisyan e yejjinkiragol ɗuro few minen fewon ɗo min wona pretaw fi jangugol fewon ɗo ƴiƴan keccan ko beɗan diwa siɗan diwi ɗon noon joni ha ɗan cikkoy kaɗan hana cikkade nare ko paykoy tu woni mayde fewon ɗo hewti ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mako nono si hewti ka akhiru zaman ko wiyete ko crise cardiaque tum fewon ɗo ko enen sukaɓe ɓuri hewugol maygol kori tuube ruttoɗen ka Allah wata en habbo ha jango wata en habbo ha faɗɗi jango waɗen joni ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala juulen hooren hajjen zakken no wodi marɓe dolle jawdi kono hara programme maɓɓe ala fi hajjoygol no wodi marɓe dolle jawdi kono hara zakka ala ka ittede ittane jawle mon ɗen zakka 1000 euro be 1000 euro mo marɗa ko 25 Allah landima si tawi ko 1 million de franc guine jogiɗa ko 25 000 Allah landima ɗum no ɗuuɗi 1000 euro pet ya ƴettu 25 euro e nder 1000 on luttuɗin foppo ko an jeyɗi salanoɗa ɗum ɗo kan miskin ɓe Allah ɓen Allah jonnima ɗiɗo fop na sabu dambe ma na sabu iwdima na sabu ngarima ko sabu Allah yiɗima o jorri borma ɗiɗo fof saloɗa ɗon kay jonnude miskin ɓe Allah ɓen 25 euro so nango yima yawmal qiyama ko ndi jawdi ma ɗo fop ƴettete watte feeruje yite jahannama ko ɗum pasirteɗa bimbi e kikiɗe jamma e ñalorma ka nder kabro ma hatuma dargal ngal dari kadi ɓe ƴetta ɓe wattadi kadi feeruje jahannama ko ni lettirteɗa ka nder yite a heɓi jawdi ndi lettoyima yawmal qiyamati haɗa ɗum ko honɗum nafi 1000 euro ɓeyni si Allah inino jaka ya ittu 500 on fof andi a itatano e nder hitande kadi mo wawno inde kadi 25 euro chaque mois lewru be lewru Allah ini o way hitande be hitande 1000 euro sa heɓi mbuɗi timmirɗi 80 valeur de 85 grammes kange hitande fof inna bon ya divise ɗi par 40 ko yalti ɗo wojonna miskin ɓe Allah ɓe luttuɗin ko an jeyi ko an andi ko ɗum waɗata ɗi watta den hakkil toɓɓere jowaɓere nden e sakkitoro nden ko an nafsul ammaratu bi su'i ko wonki yamirayki ko boni kon ta ittu sadaka ta juulu ta hajju habbo seeɗa fewon ɗo ko a paykum fiju taw seeɗa tan on hino yeeso ma tuma mawnoyɗa o a tuubay hiɗa mari garanti a mawnay hiɗa mari garanti a heɓay duuɓi noogay hiɗa mari garanti a heɓay duuɓi 50 hiɗa mari garanti Allah ne onanoyte tuuboygol wallahi yamara fewndo ɗo ni tuubu ruttoɗa ka Allah si a tuubi a laɓɓini hay si bakkatu goo kadi ari yanitordema tuubu ruttoɗa kadi kono wata nenno musidɗo julɓe tedduɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗe toɓɓe ɗo jowi ɓeydata iman ko ɗe toɓɓe ɗo jowi ɗuytata iman yo Allah ɓeydu imanuji meɗen ɗin ya rabbal alamin mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala on onon wonɓe dal darde fewnɗo kala feƴƴinoyɓe nde yewtere ɗo yo Allah naado on fof aljanna ɓeyda on imanu on hara o ɗoytanimo mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe imanu ɗuytiɓe yo Allah ɓeydanɓe jogiiɓe bakkatuji janɗi fanɗi suuɗi feeñi yo Allah on yaafoɓe yo Allah yaafo en yo Allah yaafo en tuuɓe ruttoɗen ka makko hande ko ñalande futunde hande wiyete tala waasi suuma heeɓi 15 ɗum andi maw memɓen yo Allah yaafoɓe ɓe ekkitayno paykum hoorugol hiɓe jogino iman ɓe ndeya hooru humere nden e tala waasi on e ɗowtitere nden joni noon ɗum ɗo paykum hoorata si ɗon feƴƴoyi ɓenna yo hooru tenen humere nden e tala waasi e ɗowtitere o hoora kadi honno tenen e alkamisa si ɗon feƴƴoyi seeɗa ɓenna yo o hoora e humere nden o yo hooru hande o acca janngo hooru hande o acca janngo si ɗon feƴƴoyi hande ga ɓenawa joni noon waɗɗi kemagoy ko be hoora fof mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo ɓe mawɓe men jibinɓe en e nder l'islam yo Allah yaafo ɓe mawɓe men accitunoɓe haajuji maɓɓe ko ɓe nulata en ɓeyni en yaw janngo yen tina mawɓe men ɓen ɓe yanganike en sabuna seedugol e ɓiɗɗo muɗum wallahi hino satti hino yurmi kono ɓe wakkilino ɓe ƴetta pay koye ɓe naɓa jande duuɓi jeɗɗi na téléphone woodi na machine ji woodi hara ɓe yi'aari ɓiɗɗo maɓɓe on kono ɓe wondi e iman ɓe andasi ɗum ñaami ɓe andasi ɗum yari ɓe andasi ɗum hino nawni ɓe andasi ko honno hay hunde hara ɓe tefa ɓe wi alhaali on kono ɓe muññoɗon fiye won goɗɗum Allah waɗi en goɗɗum hande ko ɓen ko tampuno ko ɓe soñjino ko ɓe dorino Allah ko ɗum joɗɗini en hande Occident ɗo en ñaamay en yaray en waaloto en ñawdoto piiji ɗin fof no timmani en kono hande ɗo ko ɗo soñjaji ɗin ɓuri en ɗuɗande mi torike Allah mi tororimo indema ko ɓurde mawnude nde ya Allah sabu ndu lewru ma teddundu yaafo mawɓe meɗen yaafoɗa mawɓe Fuuta Jallo ɓe yangike ɓe tampi fi meɗen fatiɓe fof yo Allah okkuɓe aljanna si ɓe newende ton Allah ɓeydanɓe newende kala wonɗo e sattende ton mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittumo e sattende naɓamo e newende ya rabbal alamin
wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira haray en jango sitay jon jango jaɓi. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.